ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki kna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kahinyo trip border disputed redressal forum hak arpenrutrik jelia arja afsau kala ujo show menteri rangba jelau Konrad K Sangma persya jingdawa jong kesuceng amreng border development committee yaki khasi penar ki basong basa hak snong khanduli bagi dei ban register yaki jakarep ki jongki shaka Karbi Anglong Autonomous Council jong jela Assam badban penyang biang yak kherdap khrong khajana hak snong khanduli kabarang ha bapu upur sam jong West Giant Hills District Meghalaya. Oba chandame sungo ubare chairman jok forum hakajin kren bigla pathai kubor ulai thu bok socheng amreng border development committee kamsim laburam ya kajin kren penbej hapreng sembut mitri rangba kajala Meghalaya oba snyau bahlang dhar bad menteri sarkar Assam Piyush Hazarika ban penne e shongsuk shongsan hakat han block 1 bad hakhanduli kat ba kajin penbej put hapreng sarkar Meghalaya ba sarkar Assam kadang ya chakmat ul ongru bok forum kala dawa ya sarkar jela ban thung kajing toket ke babnya halo kajing sha panyam badang shen jong uba telmi talang nakasnong lapangap kabalaja hakaling harap kebadan hakasnong Karbi haka arp khandai trik Jombang arja apsau kharang ban labi gebedan keti hakani kambamban badru ban sio bailuk sanru ya kan long yeng jong uba telmi talang ka member dom ko ba ni ngilay ay matagasni kade halor ki laili himat ko kongsan kabening kong kade hagajing gede bat kajing penki imbiang jong gini gi pai Karbi hapok kajing yalam jong gani ga Sucheng Amreng Border Development Committee na kabanta ban penyeng biang ya gato ga intri tax ke kabala sya kabala pen sange lene la penduk pendam no da ki ar sarkar Assam ba sarkar Meghalaya te kajing sisya lani kajing ni jong kenega mat kalong kumne ba hadin bagani Karbi Anglong Autonomous Council ka wan ban penyeng bean ya kata intri tax ke jongka ha kacrong khanduli pok usam jong kacrong khanduli ha galada ngam pakla khat santarik jong benai April arjar arulai te banyata ru jong usam ki pajba jong chnong khanduli ru lemi pajba bagi la jenrat no ya kata sanbut ke te gejing ya kan art kesedangan buta kepor di hadin nangta gini kipai Karbi ru kilsha su kipai jong khanduli ban lek rep reng kilang kha bri juki kemudian support snong Karbi te kane gejing kan art kelane ko bachi snem tam ye te hadin nangta ini kipai snong khanduli kila ya keren no bandon kata kaya suk te kini gi nong snong khanduli kila ga bu ye Karbi na kabentaban don no kata gaji ni chongsai ti Karbi pati kisim kebu ye gi nong snong khanduli dan babu ye kita ki gendon kita ki agenda kita ki subjek na kabentaban penek pensa ye kata ka chongsai dan ne ban ra ye kata ka chongsai te kidon katto kan ni teli ki mat ki ba kilawan ra ka ni gaji ini kejing yelang kalau long khadru terik jong menai mi mentau snem beledep ha snong khanduli ha office jong betuga ha guest house la banong jong capital non post badon ki snong khanduli ti agenda ki ba kta yengi ki pa ni snong jong jelam Meghalaya kalau tang arli jadi ba ni gele mention hamne agani gambar kendong juli te kubang ong dadu benne kamat kebaring kong kadai hagajing ide ban kajing dawa ban imbiang ya gatuk intri tax ke ban dawa ban bu biang ya gatuk intri tax ke te ya kan intri tax ke lapen laweng no daki bor jong ar sarkar Meghalaya Assam haga khadru teri agos arajar rapeulai ya Meghalaya yang jelam Meghalaya jongi laya don deputi chief minister ban porom jongi basnya malanghar ban Meghalaya sarkar Assam pade ladon ni Piyush Hazarika balon minister sarkar Assam
haka jing nol lang kat jungi argut ki deputy CM jungi Arthur Legislative Council ba thombor siwat naga Gent Hills Autonomous District Council bat tuli ram hang naga Karbi Anglong Autonomous Council tinggal yang menjur ban weng no ikut wing tax kit rek ini ki Karbi par haka ni jing lang bang dimension menni hakan uli haga kan rek unu benai mi mentau sunem kila da wa ban ki imbiang kai ya kan entry tax kit te naga lem jungi bum forum ni ai kan ke jing tho ban kerpat ya sarkar ba kedai ban le ai halor kan ke jing dawa jong kan ga Soceng Amreng Border Development Committee namar ba kalongkum ke jing kenroi biang jongki ban ra ya kata ga kenrum kenram dan ni kata ga jing ikan art hapdeng jong kini ki arja berdiri bedon kata kata halor ke jing dawa jong ini kipat Karbi lengba ke jing yalam jong kan ga Soceng Amreng Border Development Committee ki ong ba barok ki kasi penat kamtam ki pai dong snong jong kandungi ki badon ki bri berkelengkha support snong Karbi ki dei ban register mardor ki kelengkha jong ki support Karbi Anglong Autonomous Council asa ke kani kedai ke bakta hadu kata ya ki pai dong snong jong gitu ki thai berkumju ya bi jela jong hi barawe lemar bele habe jing tip ke bangi lawat ngilap ba kini ki pa nyong snong kanduli ki don lang kha spo artiang sanpau bagi ong meni ke tin Karbi spo mogeram spo meni ke bagi ong api ke snong Karbi spo laga roi ke bagi ong langke roi ke snong Karbi henry kumno ki penbore ki pa nyong snong kanduli ban register ke lang kha jo ki tang namar bagi lang kha jo ki don hapo ki snong Karbi thi namar bo leiba kini ki snong Karbi lagi dei makana ki snong Karbi bidang hapura hapo purusam jong jelam kali ya tiki sim kapu no kai namar bagi nong snong hantu ki dei ki Karbi te ni kwar ban kerpa na ki por ban kentu ya ke sarkar baga dei berpenti kena mardor no bagi dei ki snong ki bangala mention menne kum kerja san phau kum kamu ram kum i gala garoi ki hapura hapo purusam jong jelam megalia kenapa bagi dei ki pai Karbi ki om involve no cete ke ban ora ki no ki kendrom kena mene ki huri hura ban ibarat ki jinon kam jengkiru bagi yo ban ya trelang mendol lang berkat ban ki jelam kali ajui te ke balai ni kwa ban ipun kan mau hanne ya government halor ke jingsa peniap Gusmon jong we perdok persnam jumi aga arke pendai terik uni ubnai ni beladep bekerteng jong hotel mi dalang kesnong pengap te ke jing tip ka pengiyo bau ni orang ba syak peniap Gusmon sa lengkha jong tadi lengkha jong kampaji nasional pengap kabadon cha jan jung snong Karbi snong lakaroi snong tapat ngak ketet te kadon ni jing suba ba de de pa ken punjai ken riu balik di kam tang ban kalian jung ku forum te nyimong syai ba kide kita namar ba kim tik ki sha timo rei hangning la tho syai ba nginawan ke government bahkan bu no kan thung no ka inquiry ke bobiang ke kenang bingin lak jing sha manu berpeti ni ke kam bat ni la ajing thoru ba ka sarkar ke de ban ai dia ka compensation ya di bahayin sem jong ini rampai bisa peniap bisa kelat kamtam ne ko magana ngapor isu tunat pa badan macam demi badilang ki ko kawan ngapor support wan ya sigi support sosial ban pensunam ban pensunyo ya kan jingge jong ki no sosial perdok pasnam jong ki pada sisi support kawan heneng kumbang hi bakadon kajing sistem ka ba siapa na jong sarkar kamban kan kita kajing obat pikir bahaya ya kini sinong berapa kapur tinggi kuah bah nakanya besoka kan ni ya kani bat iki perdok pasang di jomir di barang hati sosial dan di lok paji nanti di kapur jadi bandar kata kajing sinulem nam tadi perdok pasang jomir di badan ceti support kapur kumalong mentahi kadang kajing tengkedia ya ka human rights dan ka human rights violation ka bakraw ba tan hapun baro kam tam na ekni tain ki badam kaje kajab ka sukra asam nan ki on ka school ru kambian ko umba budi kambian di hospital dispensary ru kambian kam dan kanu ka lesi ki jingdon kam ki bakum ki bri jingdon kam te kani hangi sim kali kata human rights violation ki bri ki im haka jing kordet haka jing ja dan kalian jomi ni kurbat ya soka ba bat itu ki political party rubar ba ngini sim khialam dakawai suri ya kene tan klam dan kata jing so politics
Henai nada parok pun parti kia keren lang ya kenika jindot kam dari kipen senyum lang ya kenika jingge pardon pasam inisiatif sebuah kapun le sikan wan kanu no solusi no bah upala mencan de chairman bah dang hakini sibrai padam la ada syak niap yang seuwei urang ba kena clear history jo blakwan da ki pau mut kira syak niap hakani ka jupur kom but yakini kita syak niap la syak niap haki pau landa kam don inquiry kam don ke legal conclusion ya ki case to fair dai halor kono kani ba kajia si jia ini ki jingsha niap perdo persam jongi kajin kali gami saka nungut ngindang syak niap swaba ka sarkar kan om ngin sim khiano ini kata kena kalian kajongi ngin yai tho ngin yai kren ya kai ke bagi dia hab ban kren ni hab ban tho saka sarkar ka kamram ka khadu pada kadi juga sarkar but ai ba baru kershan ya kanika jinglam khamat juga SPDRF mangi kren ungi ban mentoy mangi ni IWA ni kren ban mentoy perdo persnan jongi udah kapur ni kren ban mentoy ka jelai udah kawai tinggi kini inti ba wab ladang ngila khang angut ban kunu yusiam rengi kalau ka ba ban kunu yusiam ladang tho si tho pan appointment dum yo bi tekan kandi kalau ka ba kan ka siapa ba ngi ka ban kunu yusiam unai ban kren ki personal topic jongi ini ban kren ye ka ya ki di ba kum ka jelai rekam ini kum ba yo snyo kum ka kapawi ba ban ni kunu yusiam pinon kam ni katakan nepotism hab itu yang kita kiburi di bagian manusia banyak keren manusia dan kalau nggak manusia tu kata-kata hendak sisin bagi la appointment ngila pas ke office manusia ikni nanti begini apa coba lanu ini ya kundo lada alaman di hadir si penai hendak kini kisi ti bagi ju pak sekok kasih office manusia ban pat appointment manusia ngim juga reply bat kam juga kono kaji tu high step kan ni kadi ke solusi ba kan secara pai ba so kalian jemput forum lebih sin pemila pan appointment yang bakal buat rumah sebenarnya nimio kono reply ro itu sisa idehi negeri yang sarkaro ban highlight ini menyo igendu yu chief minister nomor ba kuat andai ban igendu chief minister ban ikran itu personal issue jemimo marang kuat keren di gadau juga great wichai genriu tin gadau lebih penpang di sisi dia holor kene bagi kentu ibu sarkar ba kambe badon gano bujing sasilian re tar kenu sumsang buram kam kelat dengan pulih itu ya ini tang kena mana jisa di kuat pani kendu bagi pensiun di siami ya kani kecil mau ke ground reality haki skor dong siami Andre kani kambe ke sini benukong dak kausin la thong sifi bagi kuat ikendu yo cimesta nim juyo ikendu tetang bangi beliau bani kendo yusian ingin sekap jarno kata kapam la lo bangi la labi di praktis kayak kendo apa kas street corner kejangi lalu kuah kendo yusian pihak itu yano ki bi agent bersiap temu don kam dak backdoor entry bani kendo yusian bu ban keren ni kimat curah ki don kam nang dak ba tekani ke praktis ke bab kalawa bat kani office yusian ke ban kendo ya kam